bestie. Yes, but what does this mean? Mean? Yes. It means that the Iceland is no longer a part of EU or Oi. Silence. Franz? Seriously? Ach, mein Gott. Okay. 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 Iceland is no longer part of the EU. But why did you do like this? No. We take your letter very seriously. You did it now again? No, I did not. Yes, you did. No, I didn't. Thank you. Next. Next. Hey, Franz is using our letter as a smack. Jæja, meistari. Hvernig gekk, ha? Gekk hvað? Þú veist, hérna? Já, Já. bréfið. Já. Já, það... Þau tóku bara mjög vel í það. Þau ætla bara að afgreiða það. Já. Bara þegar í stað. Já. Þegar í stað bara. Gulli. Bjargvætturinn.